ilmuwari vidalwani tin sharute hamawakama wani nama me sharwi gotun ruqya ki hudda echcheke e sharuta ki ruqya yaki me arabi bahun wata saafukon ege bahakun kureve kamaka wanje ngeto den ani sharuta ki kirt qur'anun nuwata man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge me arihum waridweken wa duatakum nuwata enumves sahha dini ves kamaka khilaf nuwa fushu nara duatakakun kureve kamaka wanje timwana shartege gotuga ilmuwari vidalwe ruqya kura miha vesadi ruqya kureve miha ves i'tiqad kuran jeheniye e shifa libigen dani ruqya kura miha ge molokamakun nune ei qur'anuge barakatun nuwata e duatakuge barakatun allah ge zunafula ekkon libe kamekka hema tin sharutu furiham wejjiya ei ruqya kawani hema rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulege saade imam muslim riwayat korwa fa riwayatin ei la ba'sa bir ruqa ma lam takun shiruka shiruka kan nuwanya nuwa kan kamuga emi denne bi sharutaka ekuga ruqya kurwenya ei rangal ruqya